ubundi hari ukuntu tujya dufata Bibiliya tugakora video tugaragaza uburyo Imana itabaho cyangwa se nimba ibaho idashoboye byose. Abumvishe izo video bakavuga ngo ndi ikigoryi, ndi igicucu naravangiwe. Ariko wenda reka njyewe nemere ko navangiwe ndi n'ikigoryi nkuko mubivuga. Nkubaze wewe utaravangirwa, wewe ukiri muzima utaraba ikigoryi nkanjye, reka nkubaze. Wewe kama nayo nagara kuvangira, reka nkubaze. Sobanurira kuntu umunyafrica usenga Imana kandi agemera abona perime uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga mu Rwanda cyangwa se ahandi muri Afrika. Akajya mu rusengero gushima Imana ngo yabonye uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Kumva ari ikintu kihambaye Imana yamuhaye. Mu gihe umushinwa utemera Imana utanayizi usenga Buddha yatsindiye isoko ryo gukora imodoka nshya, imodoka zigezweho za automobiles. Umushinwa utemera Imana yatsindiye gukora imodoka, gukora ibindi bintu byose byifashishwa mu nganda birenze bihambaye ndetse n'indege. Utsindira uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, uri kumva Imana irenze hambaye yaguhaye akantu karenze. Umushinwa utayemera we uri kumva reva ariho. Bari na basi mbatumye gusenga muri umuna wa Aaron yabonye prime B. Ari kumva yaciye ibintu yabiciye mu gihe Xi Jinping wo mu Bushinwa yatsindiye isoko ryo gukora imodoka za automobiles. Bari nabo uri kumva Imana yawe irenze Buddha. Nsobanurira. Wambwiye ngo narasaze, ngaho nsobanurira aho kutarasara sha. Watsindira uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga wowe wemera Imana. Xi Jinping utemera Imana usenga Buddha yatsindiye isoko ryo gukora automobiles. Nje ndiye kitanda bapi mujye tujye tubwizanya ukuri. Imana nagibaho nimba nabaho yaba ari kama nayo kabwa ntacyo yabitumariye.